Kũratuĩka atĩ Josephine Ekai Kona wa ũkũrũ wa mĩaka 31 ohire thabarĩ nginyagia bũrũri wa Saudi Arabia kũrĩa onete wĩra wa nyũmba kũrĩ mwaka wa 2021 na kũrĩa akoretwo nginyagia rĩrĩa aracokire gũkua thutha wa ndwari ya ihinda inini. Anasema wakati tu basi yeye si mtu ambaye amesunguka mainchi ajue. Basi huyo msichana alikuwa anajitafutia tu ndio akafika pale mali yako. Sisi tuko na shida kidogo ambaye tumepata kupitia dada yetu. Alikuwa ameenda kufanya kazi kule Saudia, na alipoenda pale akapoteza maisha. Alipoaga alikuwa anatafuta vibarua zake kule na akaaga. Sasa kile tunaomba kama sisi jamii, hatuna uwezo yote na hatuna nguvu yoyote. Tunaomba serikali na pia wengine mweza kutusaidia bila tunasapata ile mwili kufika mahali tuko. Tukaweza kuwa na kuchanganyikiwa kwa sababu hakuna chochote tuko nacho, na pale mahali ambaye mtu amekufia ni mbali, inahitaji ndege ili tufike mali nafaa kufika Nairobi. Rĩu andũ a nyũmba na arata maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria ũrĩa mangĩcokia mwĩrĩ wa mwendwa wao na mũciĩ nĩguo maũhurũkie itũũra-inĩ rĩa Karuao Rũmũruti. Maugĩte matirĩ na ũhoti wa kĩmbeca wa kũmahotithia kũrũgamĩrĩra thogora wa thabarĩ ya gũcokia mwĩrĩ wake na mũciĩ, ona kana kũrĩha thirĩ ũrĩa arĩ naguo wa thibitarĩ ĩmwe kũrĩa akuĩrĩire akĩamũkĩra ũrigiti. Alikuwa mgonjwa kwa kupata na ile report tuliyopata, alikuja akakuwa mgonjwa mahali pale mpaka akakuja akafariki. Aliaga tarehe 10 mwezi wa Disemba, ndio tulipata ripoti kamili ya kwamba ameaga. Ujumbe tulipoletewa ujumbe, kitu ya kwanza tuliweza kuja kupata mama ambaye huyu mama ana chochote ndio anakanga na hiyo watoto. That is why unaona hiyo mtoto akakuja akaenda kujitafutia. Kwamba tulipokuwa na hiyo habari, tulipomalizana na mama tukapata ugumu ya familia. Huyo mama ako chini ya kabisa, hana shamba ambaye ni lake, hana chochote mali ya kupumzisha hiyo mtoto, na mziba ya mtoto iko mbali kiwango ya kwamba inahitaji kusafiri na ndege, kusafiri na magari ili afikishiwe. Family ino yugĩte atĩ ona kũrĩa nyina aikaraga nĩ wĩigĩtio ahetwo nĩ kanitha ĩmwe mwena ũcio, na ũguo matirĩ nginyagia na handũ ha kũmũhurũkia. Ngiriboti ya Inooro TV kuma Rũmũruti kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.